Hello! Naimbag nga orasyo papagayam. Daytoy tigayam yun ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Itagundaway, sagutan da kayo ititalo nga episode ti drama ama ng biyanang. Ngamsakbay na, alaag man da itagundaway nga agyaman kada kayo, iti kanayo nakadayo amang tartarabay. Dito YouTube channel tayo, kan kadagiti amin nga uploads tayo. Kasi ti kanayon ko nga ibaga, noan yaman ti pagkurkurangan kan pagsubsobraan may da kayo lakuman ti makamwa mga awat kan mang pumpunno agyaman kami. Intay nga ro dandanggan ti talo nga episode a drama a manang biyana. Ti pakasaritaan ngayon tay drama ita kat naggapo kanipagayam tayo naglingad itinagan Goria. Kastuman ti kunana, dir manang biyanang, naimot ti asawak anitume, kat dayta ti padramak kan kaita. Nagagat ngagmula-mula ti asawak, na diskarte iti biyag, ngam naimot. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Hoy! Hoy! Nagko na mga lakay ti kalamansi di taparangan! Ay, pumanaw ka dita! Hoy! Aseno man te, pukpukawam ditan, tume. Ay, dayjay nga ubing nga. Pidutan na kidin na kiti agragraga kalamansi. Ay na, di kalabaybayan dita. Tanaragrag may, sayang mutlaan. Ay, sana sayang. Tay naktupidutan no madamdama tay lakaw. Ha! Agtatakaw na kitang obay. Baybayan ngamin na kiti dadakkel na kay. Aganak-anak na, kalpasan na, di na may soroy na tinasayata sorsoraw. Ala, ustawn. Umanay man la, pagpupututa mo dayta. Nagbasit abanag. Umay kakideng, tamangantan, nakagao akaw. Hey, ala ka nga ala iti sidain, Gurya. Magibati ka mo iti sidain tayo, tunal daw ah. Hey, Ha? kay ti jak kayat king kakay. Tadi mo amo ti aginaw. Ti kayat mo ngamin kay golpem nga ibusain. Sa nagaputa dakit, alay, banat. Ay, saan nakasta ah? Unay ka maten, basit malakan kanak. Basit nga. Ay, nagaduntubay. Ay, agdayit ka, tanaglukmag kan. Husto laag matoy pamagik, katamtaman. Ay, nalukmag daytan. Siya ka, ti katamtaman. Katamtaman dayta. Kasla iskeleton tabagay. Tanagbasit matikan kanaw. Ay, kasto, itosto apamagay. Mala, kalubam kiday na kita taraon. Tapno da pangaldawan ta, no madamdama. Nagloko kan. Jak pela na nalpas adangan. Sige, ta kalubak na gito yan. Tapno saan na may baw? Hello, Auntie Goria. Ha? Mayet? Agmanoak, anti. Kaasyan na ka ti Diyos. Inso barok. Ala, sumrag kayo. Naimbag man ta nakapasyar kayo. Umay kami man agbakasyon, Auntie. Makauma mo't agnad iti syudad. Iso nga umay kami man mo't lumangab iti presko nga angin dito'y probinsya. Ay ketun No kasta, nagbakasyon kayo iti trabaho yaw. Wen, Auntie, nakalive kami nga agasawa. Kasta aya. Ala, agina na kayo ta, agpaalak itinyog kini Uncle yaw. Ta uminom kayo iti tubog kinyaw. Ay na, nagsaya atan, Auntie. Nagko na nga ipadawat mo ti bunga tinyaw. Mano atawin ngay nururay kung agbunga. Ipadawat mo lang, Gurya. Ay, unay kan aya. Nagado ti bunga tinyog. Uray duwalaeng ta, imbaga mat nga raw. Ay, saan? Nangina tinyaw. Ipadawat mo kay Day. Unay madada nga kinaimot mo, tumay. Uray bayad ako no isaw. Hasino launay na kita tataway ah. Takas talaunay ti panang bisitam kanakwada. Kaanakam lang.
Ngam ko namadlan prinsesa kan prinsipidan. Umay da nga rod mat umilew. Bisitaan da tamat Kung di bisita da, awan mo't isang pweda. Ha? Tangiwat mo. Ay, paino mamida iti danom. Pangirarit na kita. Tumay. Pasensya kayon, kaanakan. Naganos pa'y magayam ti bunga tinyog. Pasensya kayon Okay lang, auntie. Awan problema. Di upilitin apurusan ta sayang. Uwan nga rod. Ayan gayam ni Uncle Tommy, antay. Ay na, ada di talikod ti balay. Adar aramidan na. Sige, inakman kita ay antay. Panawan kayo pa dito eh. Sige, mapankalaeng inso. Kumusta kayo, Uncle? Mayata! Umay kami man nagbakasyon. Umay da kay mamut iliwan, Uncle. Uncle. Adumod ka, titarakan nyo amano ka. Woy, gamla ko na kita. Sana padawat. Manungay ti may sa piraso, Uncle. Gumatangak tuman no agawid kamay. Ay, depende ati kadakkel na. Naimastag sida itinitib amanok, Uncle. Ay, woy, naimasa talaga. Mang tiliw tayon sa tamang parti tayo, Uncle. Ay, sana padawat na kita. Lakaw na kita. Uwan, Uncle. Uray, bayadak ano ka? Ay, wala. Tanay, nagregregatang mata tinartarakan na kita. Insaw, awan, tilibritan. Nagloko kan? Apay nga pinabayadam ti manok nga pinarti ni Insaw. Kay, alangan na libray. Umay dala nga roda nagpabisitan. Nagalas at talaga ti ugalim alaklakayan. Di ka laagbayin iti kastangar aramidam. Ay, awan terumbang nga ibayin ko. Ta sa anak nga agtatakaw. Sublime ti imbayad na. Ha? Apay ko mga isublay. Nagngina ti manok ita, gurya. Pangbisitam kumamit kadakwada Umay da ka nga ron mat iliwan. Ay, adulamay. Umay da magirarit ko namki di Mala, hindi kita aglutom itin na paw. Di mo manin adwan ti lutom Basit lang ti lutom. Tapos saan na maibos adagos ti bagas. Auntie, ayan ti asin kan man ti kayo. Dakamin ka ni Inso ti mangluto iti sidaan tayo. Ne, ayan dagitay asin kas kadamanti ka ngay. Awam mat dito yan. Pangikikan nyo ay auntie. Dito'y laang mati ayan dagiti asin kas kadamanti ka. Amangan no nalipatan nyo tinangikan nyo. Awam mat dito yan. Pati tay asukar kan kape. Awam mat dito yan. Ala, sana bali auntie. Inakla gumatangon di ta store. Siya kon, balasang ko. Sige nga rod auntie. Adto'y ti igatang yo. Ay, saanin? Siya kon. Ada paggatang ko, balasang ko. Ay na. Ay na, ana. Unay matdagito ako tunin, aya. Apay, ay, di ka makaid na. Ay na, makaturturog akong gurya. Kumanuti ka. Nagadungarot ti kuton dito'y idata, tume. Nagkapon nga tadagito'y ako tun, aya. Ha? Makutkuton tamutain. Anya? Mabiit man laang ta kita ti paggapgapuan dagito'y ako ton. Ha! Abdang magayam ti sapsapulak nga sukar dito'y sirok ti kama. Kandagito'y asin. Aglalawak din dito ko eh. Wan! Indulin ko dita. Taibusin mo dagiti sa ngailim. Anya? Grabe kan tumay. Nalabos ak kinaimot daytan. Ay, sana ka naimot. Nainot lang. Mangirarit na kita, bisita. Ay, di mo irwar na kita. Tapno gumatang da, iti usarin da. Anya? Di da kidagbay na. Umay dagpabisita. Umay da magirarit. Kat nagrigat ti biyag dito yung lugar tayaw. Jack amuki ka. Mangibabay ti kasta nga ramid mo. Amom tumay. No naimot ka, narigat asumangbay ti grasya king ka. Ngam no naparabor ka, ad-ado ti bendisyon nga umay king ka. Oho! Adula amin da ita. Amom gorya. May mayat tinainot. Tanudumtang tirigat. Di kan tumawanan. Kinaimot mo nga rutyar aramidem. Saan a kinainot? May na. Isumod lang ay saw.
Maibagay launay king katinagan mo at Tumay. Baliktadam ti Tumay. Agbalin nga emote. Tumay nga emote. Ay, excuse! Tana po ti kaldero ay gamgaw! Excuse! Ni. Apay nga inyo nagmuti ti siliti. Linutom asidaan. Wen, tadito'y tamangan. Agluto na matiti si Darinda. Ay, nakitakit eh. Ay, Anya kamiting. Nagalas ti kastangar aramidin. mala, yung kakidialaan nintayin na po. Kan mangalakan iti plataw, tamangantan. Ibagam iti kaanakam. Tagluto da iti kaninda. Mayet, pasensyaan yun no, anyaman ti madmadlawin no. Makitkita yung nga ugali ni Uncle Yu at Tumay. Awan problema iti dayta anti. Siyak ti mababain, gapo iti naramid ni Uncle Yu. Amok anadlaw yu ti kinaimot na. Ay na, di da kami pagdanagan anti. Maawatan mi ni Uncle. Anya kayo matangas asaw. Nagrarawat kayo. Awan lagaro ng tararamidan nyo dito'y balay. Nagrarawat kayo bay. Ay, just kay salay! Ni, agong ungot mo ni Uncle. Kwa. Kasta na nga raw. Kaapan na ultimo dingwan. Awan pa'y serbi yung asaw. Urag isang pat kayo lang kumamat iti maano pa niyaw. Awan mate. Simbang pat kayo dito'y balay nga iba-iba. Puno saka-saka. Hey! Ala, umaykan na kaanakan. Mapantay ijay likod ti balay ta. Naparpariir ti angin ijay. Agawid kami, ante, uncle. Agyaman kami iti panang pasangbayo kada kami dito balayaw. Yaman payapaw. Apay, nauma kayon insyaw. Mayet. Saan anti? Nga magtrabaho kami. Naibusan ti bakasyon mi. Ken wen gayam, uncle, ante. Ikanda kayo iti kwartayaw. Adtoy. Ay na, saanin? Saan kami matngag daw dawat? Ay, yag mo insaw. No saan akayak ni antiyaw nga awatan. Siyak ti mangala. Tumay! Awan di ti babain mo Kalpasan ti inaramid mo. Alis to ka nga mangawat itintid da kwarta. Ay, nagorya. No agbain-bain ka. Agbisin ka. Suruwam ka day ti agalibtak no may papan iti kwarta. Ne, adda tao. Inkalukatan ti ridaw. Tamang ano nagsublay dagiti kaanakam. Amang ano dapay itid da. Eh, nanti gurya. Umaya makiturog dito balay. At umaya kagpalamisi. Iti ulaw. Katuna, samanta, kaanakan. Ngam amuda na ng kantatang mau nga may kaditaw. Wang nanti gurya. Nagpakada? Nagapa kami nga minitingapsat kaw. Amangan no malawanak. Isopin manawa ki J. balay may. Sige, umay kalata diti balay, kaanakan. Apay nga daka si kasamanta. Asam samantaong. Alamat niyang kat. Sanak matasamsamantong Umay payla ka no makiturog. Tanagapada iti kabsat na lakay. Unang kal. Siyak taglutaw. Aginaw. Aglama ka naglinis. Nagagutak ngaglinis ang kal. Linisak pa'y ata na murang ngagong yaw no kaya yaw. Kanda kita na murang nga kukuyaw. Dalusak na kita. Awan insang patmaw. Mawanang kal. Ngamsa na balita nagagutak mat. Ikarok ti kanag. Aramida kami nga iparamid yung kanyak. Sige nga raw. Mapantay jay talon. Agparaspas ka jay tambak. Samanta. Ay, lakay. Saan atila ipaparamid mo kini samanta? Ay, tapno da serbina makiturog dito'y balay. Iswa pagtrabahuin ta. At daw, iti ka na, samanta. Ha? Anya mo to'y pasidam kanyak ngay mangkal, Mike. Ulo ti tuyo to'y sidak. Upat nga ulo ti tuyaw. Nabambano ka nagtrabaho? Kastoy laang ti sidak? Nagpasitpatin na po ikaw? No, di mo kaya't saan lang, samanta. Nagsaur ka ngalakayan? Karnita sidam ngam.
ulot tuyo kanya. Uray, tasamsaman tong kamot lang. Uray si Itpay kidiak at si Dama. Diyak kaya atan timangan. Saan di saan? Uy, antay. Anya da ito nakabutilya di tao. Ay sus, di mo pakibiyangan dayta ta sa bidong dayta. Pag-spray iti mula, pagpatay iti iggas. Ay? Sige nga raw, antay. Inak isublay, iti nangalaa. Samanta, ayan ti kapit ngay. Darasam Umayan, angkol. Ay, nagbayag ka mo nagunggunayan. Samsaman ka lang paisaw. Wine! Antungak. Di takay man langay. Ay, samsaman sa tao. Ay, anda ikaw. Nagsakit tiyan ko, Gurya. Matayaksan. Ha, anyat mapaspasamak king kan tumay. Ha, aglaputan mo tangiwat mo. Apa yan tumay? Ay na, Samantha, umay ka man. Kasta tirong magkakwanan Ha, apay, Samantha. Inikakatis pinangam ba silang man? Anya, ay na, apay nga Samantha. Basul na antay. Kanayo na mga ngay bagasa. Tungak. Kano pa kananak? Ulot tuyo ti kanayon ngay pasida na kanyak. Isuabi na. Anya, ala, tulungan na. Ipantad yung ospital ni Uncle Mo. Entaray mi nga rod asawa ki ja ospital. Kat agyaman ako na iti Diyos tanaispal ni Tommy. Saan mi matan nga indarom ti kanakak tadakat nga rod diferensya ti panunot na. Nadidigran sa ti asawak, tamanipod na pasamak ti kasjay kan kwa na saanan ang nagimimot pay. Alakastan, to'y pagayam mo, Goria. Bueno, papagayam, di tamanan, tinagpatinggaan ti maisa pa kasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, iti kanayon ngayon kay panagdangag, iti drama tayo ang Manang Biyanak. Diyos tagnina, kada tayo amin. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo manani drama itaket, naggapok ni pagayam tayo, asan yata, wano naglingad itinaga na sanyata. Kasto iti kunana, Dear Manang Biyanang, adda kabsat ti amak, abaak, abalasang, may sabala iti pagnanadan may, iti family house datatang ko. Iso akap balay mitibaket abalasang nga ikit ko. Sana maawatan ti ugali ti baak nga ikit ko. Tanudad duma nasingpat. Ngam no maminsan natangsit. Nulabsan tag sarita. Kasla adda bagbagtit na. Tadatay tiyempo nga gungungat nga wamot gapgapuna. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Sanyata, apay asino man dinagusar iti sabaw? Ni, anya asabon antay? Kitay, batso pa? Nagdugyaw, kabubuaw. Diyak mo ante, tasabali mo ti sabon ko. Sigurado ka? Wanante. Nitatang mo nga ron ano kasta? Nagdugyot mo't dadya nga amamaw. Di na amo adalusan ti batsok, numalpas na nga usaran. Ay, sa anak pa nagdigdigaws. Nagdiram usak lang, iti talong aldaw. Kate, anyat kayat yung asawon ngay. Siyak, ti akin urmaut, iti na imalamal iti batsyaw. Tapno ibagak ka na kayo. Isyak! Ha? Ka iya ka ba, guys? Kitwang!
Isuasan asyak ti papasulin yaw. Ay, ala, husto daytan. Umdas tuman na pagapaan yung agkabagis daytan. Ala, gumatang akton iti sa bali abat soap. Sukatan tay ti sabon. Naimbag nga oras mo, sanyata. Ni, si kamagayam gari. Sumrag ka Agyaman ak, sanyata. Umay ka. Aw. Di yun isirratari daw. Apang isirayaw. Tapnaw, awan makakita kada kayong agtsarita. Tapno maaramid yun ti kay kayat yaw. Ha? Ala, pasensya amon ti ikit ko gari. Agtugaw kan. Agyaman ak, sanyata. Imayak, taumay kumanin amwen, no adamot lang namnamakin ka, sanyata. Kunamit lang ka ba ulandan ti pamilya? Ay, awan lat amukaw. Daytan tuman na daw-dawat iti kwarta kinitatang nan ti amu na nga ramidan. No ag pamilya. Adan samot kap-apa ni Antim, sanyata. Ay, tinasayaan. Umay ka. Mapantay di balkon. Tay di man lati pagsaritaan tan. At dapay kwartam, sanyata. At dapay matatang. Ibagam, no kasapulam ti kwarta. Takal alak ti pensyon ka. Agidolin ka mat, iti pensyon mo kabagis tutoy. San apuro intod. Ha? Kat si kamat, san yata. Agtrabaho ka, tapno ada kwartam. Di ka mang namnamalatan, iti ni tatang mo king ka. Si kakit di kumatimang iti kwarta na Wananti. Adan trabaho. Iso na lang tayo may alawas pa amang rugiak. Nasaya at mat. Rumbeng lang agtrabaho ka. Nang runakit sumayat kan. Di talag papaaram ti kukwang. Madamdama, agsikuk kan abalasang. Sige. Inakpay gayam isa lapay tili na baak. Panawan kayo pay. Layla, kabagay. Saan kumamot akas na ti panagsasao, medya ka anakam. Tamangan numasaer. Isakit mo taanak mo kit nga raw. Madamdama, gumura, di ka anakam kin ka. Ay, awan na sakit bakrang ko nga oray gurandak amin at tao. Bibiyang ko kuma. Apay ay akas ta ka. Kasla karurod mo amin na tao, kabagay. Kasanaw, awan pa'y nasaya at nga ramid dagitipada at tao. Dayta nga anak mo, sumara itay. No adamang sarungkar alalaki king kuana, kaslan na silyanan di ubod na. Saanan ang makatal na? Saan mo't akas ta ni sanyata Saan nga? Anak mo nga main, iso nga isakit mo. Ngam uray po utam to'y kunak. Aganak to abalasang di anak mo. Gapo iti kinaampang na. Anya? Kinapudno na tatang. Laplap dakla ang tibagik amang sungbat ka ni auntie. Tay pagpagapok iti panagantimi. Dakkel na ti respeto kan kwa na tatang. Ala, paspasin siya amaw ni Antem. Gagangay siguro iti bakit abalasang. Nalakang agong ungay. Uray kumaano adda panggapuan ng agungot. Ngamsaan. Tabiglalatan ng agungungot no kwa. Ay, uwid nga raw. Kasjay siguro ti baak. Bakit abalasang? Ay na, uray bakit ang abalasang. Tanaragsaka. Ha? Happy nga uray awan asawa. Nangag na ti imbagayo tatang. Bay mamanggag na. Agpaiso mo ta bakit abalasang? Umaya man ang sanyata. Tumaya man ang nag-aaral. Sige, agtugaw ka amboy. Agyaman na ka. Pasensyahan, narabyan ang imay, sanyata. Nininik, apay ngay. Inigdam na magtisilaw ang sanyata. Ante, di yu idipon ti silaw Nagasterte kuryente. Nagpaarom kayo. Aldaw, saan arabi Ha? Tanalawlawag. Maturuki day. Ni, unay mo't ni antin. Apay ayakas na dahi tanganting, sanyata. Tunggal lumayak, agpupulog. Kasla di na katiyo may ikaw. Saan lasi ka ti kaskasta na amboy? Pati dagiti kakaduam amang sarsarungkar kanya. Iuna yung ngay. Nagsit ngay jo. Kasano makita tinapinda sa rupang may lukastay. Iunay mo dati. Mabitla ang tayon ko ti silaw amboy Di mo isilaw dayta. Sayang ti kuryente kunak. Di dak pagpungtutan. Saan ada kayo ti agbaybayan iti silaw?
Apay, sino ay tagbaybayat iti kurintiyo? Sanyata? Da kami kan ni tatang Maglagayam! Kutsay pari ng timngay. At dan sa mabagbag tinantem. Tangiwat mo. Baka mangag na ka. Kiti sumay. At dan sa mga minbulan-bulanin na. Uray ba akak, wano ba kita kabalasyang? Tanaragsakak, iti kastaw, yabyak ko. Uray awan asawa, at least, happy ak. Nay, agkakanatan ti bagbagana. Sanyata? Bagti at talaga to. Tinasaya at baliwam tulaang hindi sumarungkar amboy. Saan nataasar dengan apang panggagan ni Auntie Layla aging gadi kaagawin. Nyamit teng. Nagadayo pa ti pinagnangay mayo. Tanda ni 2 oras ti pinagnag. Yung agawid ang milagaya madalaws. Pasensya kan amboy Narabyan ka mga aming nga imay. Ilipas ko pa yung amin tinagsibog iti garding kaw. Pinmay sa talaga amot arabi iti panang sarong kar iti balasang. San aya? Wen, ngam ni nga rod anti ti problema. Iso pasensya kan amboy. Sige nga rod Sanyata? Ibaga mamait, kadagiti lalaki amang sarsarukar king ka, sanyata. Tasan atila pag-isisbuanda, nagangsyag di ta parangan. Ay, kastaya ante. Nagangsyag iti parangan, agpasikat kamat unay nga main. Uray saan da sa nga umay agaram, kat ay ayabam ida, pilpilitam ida nga umay. Tapno makunalang adda agaram king ka. Ni, sana pud no day tante. Aho, de ka man, style mo mait nga babae. Pasikat! Ay, anyan. Ay, apo. Ikanak ko maapay iti atiddo ga pasensya. Tapno jak matutupan ti ikit ko. Ahaw! Naggasat kit di day a babae Taadalat ta nang itakder king kuana, oray kabitira. Nay, asino man ti kaapa maun ka ba guys? Awante ka apak, kasurong kulaang. Asino aya? Day tagarampingat nga karuba Day ta sarampiang akabitira. Nakalaslastaw. Gaputa adda nang ikasarking kuana, nakalaslastugan. Agyaman ki dia, taadalat ta nang seryoso king kuana. Apay aya? Anya tinaramid na kin kaya ka ba guys? Naglastog nga raw. No lumabas, kaslawan tao malabsan na. Lumabas akpay, di na pa'y kunamay. Masuronak. Anya? Di na kasiguro nakita ka ba guys? Ay, nakita nak. Imposible Nagdadakkel dagi kakaslabiga o matana. Di nakitaan. Malaala. Sana tila pagpupudutan. Tamay stress ka laeng. Ay, uray kastoy abakak. Uray kastoy abakitak abalasang. Tanadalusak. At least, naaywanak ti kinabirhin ko. Nasinawak latta nga uray bakita ko. Uray awan nubyaw, wino asawa. Tanaragsakak iti kasti abyak ko. Happy ak! Kahit kasta nga rod ti hapay. Kanayon nga agmuryaw, kanagungay. Ti makuna na ragsak, wenno hapay. Katay awan kagurgura na, wenno kapapa na, kabagays. Masuronak nga rin kadagita babae. Gaputa danubyo kan asawa da. Ipalastog damitan. Kasla paapalan da, tikunada. Ay, panunot mo laeng dayta, kabagays. Ay saan? Mabasak ti panunot, ti tunggal tao. Amok nga uyawan da. Gapu iti kinabaak ko. Jakla apalan da kita tattao. At least, matayak anasinaw. Ngam isuda ngay. Matay da asi babasaw. Pwe! Kabagays. Hay, problema mo da dyan nga ikinisan nyata, Uncle Kardeng. Tunggal pasyarek, sumanaw. Nalingag pangag. Guyong jo. Asino nga ikid na? Ni Layla? Unangkal. Gay agkras kanya kinay. Ay, weng. Iksmun sa mo da jangkal. Wag, dual daw lang ang naging GF ko na dyan. Anya? San wag sa sao? Kunang madla na sino asanta? Kasla sino a birhen? Oh, berhin nga. Nukasta? Saan man nga akin dadalos na iya babae? Tamok ti kinatao na. Kuno na ganun tinagbalin na beef na. Ngam sininaan na ba'y? Anya? Apay nga rin na magsasao, kasla kadalusan. Mulong samay. Oh, pat yung ba'y? Siyak ti makapanagnag kunak lang aruday, amboy.
Siguro, no armag na jay, aklunin na kadagaos. Ha? Dama asawa, mangkal. Armam kiiday. Ay, testingag lang ah. Yak mo't serious wine. Agpinos tata, amboy, kanakan. No Danubyo na jay, sana'y ngagpupuno. Anya? Isong agpupuno na jay, tabakit apalasang. Ngam no Danubyo na, ay sumingpit ah. Taddanton inspirasyon na kanakan. Kaya't mau, padasag nga armay, amboy. Ha? Inton mamon ni antay. Narigat ti maong tanangkal. Ay da, siyak ti makamaw amboy. Agpinos tata, aklunin na kadagos na jay. Amagan pa'y kidino kawiwitan na kadagos ah. Nga ta? Ay sos, win ko naklangarunain. Sige, agpinos tata, may saburyas. Mayat ka, amboy. Ha? Sige, angkal. Apay nga inayaban nak dito waiting shed, Karding. Rabiin. Umayak agaraw, Layla. Win ko na mong dadatan. Ha? Ala? Apay nga arman nak. Kitadan asawam. Jak kayatin na yay. Sika, ti kayat kumanay. Sinak ni bakit ka, taaklunan na. Ha? Sigurado ka? Win, wanya. Win ko na mong dadatan. Mayat ka, Layla. Kuha. Uwanin Karding. Yes! Adan buryas ka! Buryas na! Ay! Wah! Unak! Adan tong buryas ka! Agtarakinak to ni ti buryas! Ta pagkasaranta, numabalwa! Anya? Asino akardeng? Adak ka? Ni Tata Karding ang ulitag ni Amboy nga agar-aram kanyak. Nobyo ka no ni auntie. Anya? Ay naglokaw. Apay ngay. Kit adda asawa ni Kardeng. Ay na, bagbagaan nyo ni auntie, tatang. Wan, takasaritak tuman. Di ulapdan ti pagragsakak. Apay, biyag yu ti biyag kaw. Wan ngam kasanaw numaamuan ti asawa ni Kardeng dar aramidin nyo iti asawa na. Agbasbasol ka iti kastangar aramidam. Uray agbasbasula. Ta dinuminggo akmet amakimismisa. Kaya't asawan day ta. Uray agbasulak. Ta adda time ko amapan agpakawan iti nagbasulak. Anya? Okay ka nulaan ti agbasol. Basta akid daw ka iti pamakawan iti apaw kabagays. Anya? Nagkunamot kin ka? Ni Karding. Gyaman ak tinaklon nak madlangayin sa nyata. Kidawag ko mga rudan di pa nagkasartan. Ha? Ay kat pagsasaritaan tayo na kada tatang. Sige, dumanon kami nga rudan sa nyata. Ibagak ka na iti dadakkel ka. Kahit nalawag nga rudan ti saritaan. Okay kada tayo amin ti pizza ken bulan ti kasaryo adwa. Amboy, sa nyata. Wan tatang. Wintatang? Ahaw, no siya. Uray sa anak ama ikasal. Tanaragsakak iti boyfriend ko nga uray ada asawa na. Nay, anyat sasawam di ta ka ba guys? Masurunak nga may. Takasla paapalandak. Gaputag kasar kayaw. Paapalandak ti kunayaw. Ni, saan da kayo matapapaapalan, auntie? Ahaw, agin di kayo pailaan. Amok papaapalandak. Taada mangi kasarking ka. Idinto ta siyak. Dinak mabalin nga ikasar ni Kardeng. Taada nga rod asawa na. Ngamuray ta nagsinadan. Naragsakak latta ta atles. Adala ta mga ayat kanya. Nga oray sa anak ang maikasar tinubyaw. I am happy latta. Mala, inka ituloy yan, dar aramida, medyo kusina. Tamangan tayaw, awan mang papaapalkin ka, kabagay. Sinakaw ni Layla. Tadamot buryas ka kanakan. Anya, kasanon nga ni Nana Layla, angkay. Ay, makamumot na. Kun may sa, naamwana niyan time. Inapa-apa idikalman. Isuasar nga ako na ito nga aramidag ambaw. Ay, ala, angkay. Kasarita yun na imbaga ni Nana Layla. Tamangan no niya ti aramidin na. Day, kanyat sang-sangitam ka ba, guys? Awan, di na kasasit gan.
Mga no makadurabak iti subsub. Ha? Apay aya? Anyat problema? Dayjay ka di nga. Salawahan. Ha? Ida pala ni Bakida. Sininaanak matin. Rumbang laang, tikas dyan ngay naramid na, kabagay. Nga bang, sana may parbang tararamidin niyo. Mala, agsagana kakiday. Tanay, inton bigatay, ti kasardasan nyata kinambaw. Jak dumar ay, pumanawak. Ha? Tapanam ngay. Basta pumanawak. Agawin na kinyo lugar na gindinadakkel ta. Inak tarimaanan ti basit akal kalapaw ijay. Ta ijay akaw niyang naayt. Ha? Apay ngay. Awan mo't mang papapanaw kin ka dito. Ay, kasarpay mo't ti kanakam. Wain kasar na. Ngam amaw apaapalan dan tuman ti taon. Maditirik na ka mapapaapalan. Iso pumanawak lagay. Naimbag iti papanak. Tawan manguyaw kanyak. Awan manguyaw iti kinabakaw. Ken awan mang papaapal kanyak. Anya? Pimanaw nga road ti ikit ko kat manipod din sana na nagsubli ti family house da kada tatang. Nagkasar kami nga road kanya amboy. Kat ita adanupat nga nakme. Pasaray sa rungkaran mimet ni Auntie Laila. Tag may sakit nga rodan nga agbibiyag. Kat uray kasano ti panangawis me nga agsublin iti balay me dinan kayat apulos. Alakastan, to'y pagayam mo sa niyata. Bueno, papagayam. Di tamanan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam tayo asan niyata. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! And your nose, para ti script ni Jana Almoite. Agiyaman kami unay, iti kanayon ngayon kay panagdangdangag, papagayam miida. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama ita kat naggapo kan ni pagayam tayo ang naglingad itinagan apunggok. Kastoy man ti kunana. Dir manang biyanang. Idinatay ti apong ti asawak, ado ti kaugalyan nagitinakay kamangak, apakakatawaan kan pakasurunak. Ngam kapilitan mo't nga rod ngagtong palak, ta ipagpagapok iti asawak. Ngam iti dayta nakita kadakwada, na ikanak iti idea, amang gundaway, iti mismo, wano kadag iti mismo, akatugangak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Punggok lakay, mapan ka kano iti abay ti lungonday di apong. Ha? Apay aya, Marina? Ay ayaban na kaninanang. Ingka itsayan, tapno di daman agungutan. Apay kano aya? Ingka kano agsangit, kalkalpaskulan agsangit. Anya kumatsangita ngay. Basta mapankan, di mon urayan nga agungot manandananang kan tatangkan ka. Darasam. Ala, wunay. Mala, agsangit ka punggaw. Jak pa'y nakita ti panagsangit mo manipod na tay ni inang kaw. Ha? Kit nagsangit ang may idi namin sa ngal daw, nanang. Ay kaulita ma, tapno maragsakan niya pong yaw. Iparik na yo mata amaladingitan kayo iti ipapanaw na. Anya? Apay masapol pa ilaya day tananang. Kit nagsangit ang arurin. Jak nga rod nakita. Ulita ma, alala, agsangit kan. Tilay paparamid yung mga nanang. San mo takas ta dagiti dadakkel ko hindi natay ni apong may. Sumanaw ka pa lang, ponggaw. Agtungpal ka kiden. Ita lang matapagsangitan da ka. Sa bali ti kaugalyan yo, sa bali mat ka da kamay. Masapula sumurot ka iti kaugalyan may. Tanay kamkamang ka lang. Sapay jak makasangit ita, nanang. Basta pilitam. Mala, pumanawak tapno makakonsentrate ka. Inakagtugaw. Just kim, tikas tal. Kaslaubi nga dito yan.
Dili paparami da kita katuga kanya may. Ay. Kasano nga ang makasangit at isa nang mamakasangsangay. Just kimot ti kastaw. Uy, punggok, agriing kan. Bumangon kan. Mapantamanan ni tabalay dananang. Intamanan bantayan ti lungon day di apong. Si kanti mapan. Dituyak pala balay. Di lang to man ipapaaramid na nanang kantatang ay makita na. Kaslak laubing iti pampamayan na. Awawatam latay idan Takas tamang nga ruti ka ugalyan may. Sumurot ka latan iti ibagadakan ka. Uray ta maitabon ton ni apong inton bigat. Ala, mapan kalatan. Umayak tulat ta di talamayan inton maitabon ni apaw. Ay na, inang tingigaya. Idulin men ti bangkay mo, iti pakaidulinam. Nasakit man nga manyangay. Awan mabalinan may. Ay na, inang kuya. Idulin men ti bangkay mo. Kandida kan makita iti oray ka, anuman. Inang tingig, ay. Bakaw! Mapantayon! Ay, ang glisi ka dita, tabagkatin dan tilugon! Ay na, inang ko tingig, ay. Ala, umuna kayo na rumwar! Marina! Punggaw! Ta sumaruno ka may kaninanang yaw! Uwan tatang, umay kan punggok lakay. Nalipatak mo tayo sinturon ko. Matintin nagtipantalong ko, Marina. Ay, di kay tumanalyaw, Punggaw! Dakas! Ha? Nalipatan amin tayo sinturon ko, tatang. Ay na, dakas tagsublay, no nakarwarkan, kandi ka tumanalyaw. Kay, kasanong arot tayo sinturon ko, ngay nanang. Matintin nagtipantalong ko. Tay takag tangtanggal iti pantalon ng tararamidag. Paging gaya kampusan tao. Ayawan na, madia. Agsubliak, tatang, nanang. Apay, kayak mau, ti sumaruno abatay, Punggaw. Anya? Baybay amon ta sinturon lakay. Adas pili dito'y bangkaw. Ha? Lamaw, dayas pilim ta pantalon mo, Punggaw. Hoy, Punggaw! Apay nga umasisim ka dita. Kalkalpas di tabon ni Apong yaw. Umanisim ka kideng. Ha? Kwa? Adala ngamin nalagip ka, tatang? Makakatawa, iti nakita kita nga. Hoy! Dagis tumisam iti makabulan. Anya? Minatayan tayo. Iswa masapol nga ipakita tayo ti panagladladingit tayo. Numabalin pa'y kidiyakit. Orag sangsangit tayo kumaginggay ka. Anya? Ikaw mo tangiwat mo, Punggaw. Ikaw ngumanirsi dita. Ha? Ay, sinalbag ka, Punggaw. Just kay kamay. Anya nga tati mas dakdakas nga raminan. Di umisam. Wino di agsaw iti sinalbag. Kas ka na just kay. Grabe mo, nakita na kay kamang, ha? Punggaw, di mat, adda nang isit amanok yaw. Adda nanang, may sa akawitan na yay. Inga tiliwan ta partyan tayaw. Ha? Apay aparte ngay nanang. Agor-igor ni tatang yaw. Inamamlingan sa day di apong yaw. Ha? Paborito na ngamin na manugang ni tatang yaw. Anya? Ipartan tayo, tapno masukal ti da kasama pasamag kang kwana. Katagimbagan. Nagadumot ti manok yun nanang. Diyay nga rod nang isi ta manok, ti kasapulan. Tay nang isi, taginggay ti saka na. Kanay, awang magkasta manok may. Sige nga ron nanang. Mabitlayan, tindak tiliway. Sayang pa'y daya manok ko, bakit? Kakaiso na nangisit ang manok ko na ijay. Ngam na parating. Ala, baybay amon day jay. Masukatan tula kay. Pagbigyam latan dananang kantatang. Takas-taka nga rutin nakaugalyan da. Nagadoke nga murang ay. Kung kunalan sa mo ilang tikas jay. Tapno makasidada iti manok. Unay kamutan. Apay, anyat pagkit kita am kadananang kantatang rupat manok. Nangisi nga rod mo ti kasapulan da. Ado ti manok da, no talaga makasidsidada. Kahit, naimbagan ni tatang. Diyak mo, tadyak pa'y napandita balay da. Sa pa'y binukudan dati karning manok.
Di da pa'y nang ibingay. Inyatang da nga road. Kasano ko mga ikandata? Inyatang damay. Kasta matimbaga ni nanang. Sanay ha? Hindi ka mo manumot ti kas kadakwada. Itala makapuotak iti kas takaw galyan ti tao. Yakpat yan da ita. Nasika Ngam sa bali nga road mo dagiti dadakkel ko. Oho. Isu nga awatam ka dilatan. Bakit? Kita na itaw. Ha? Nay, siping matabagas ti aba na ita. Nangalaam. Nakalik Kinalik nga mina tay bagas ti abata. Kit adda nakalik akastaw. Ay, sos. Da ka sa partaan na ita. Masapula masukal lakay. Uwin nga raw. Iso nagnervyosak. Bakit? Marina, Ponggok. Imay kamay ta. Ada na patag nga ibaga amay kada kayaw. Anya day tananang. Sikan timang ibaga lakay. Di ba't adda tay tarakin mo anang isit ababaw. Punggaw. Wintatang. Apay kaday. Gadangan main. Wino sukatan may iti puraw ababaw. Ada baboy may ngam puraw. Kat nangisay iti sapsapulan may. Ha? Ano nyo man na tatang? Nakakaliak iti siping abagas ti aba. Kat masapol ngay parchan may. Iso agatangin may iti baboyaw. Wano saan? Sukatan may malang iti baboy. Hanggang puraw. Wah, mayat ka wano saan? Punggaw, ibagam no di mo kayat. Tapno makasapol kami iti sa balay. Wan ko namon lakay. Sana bali ta sukatan damot. Wan, dakdakkel pa'y tayo sukami ata. Dakkel di puraw baboy may. Tayo kadakkelan tayo may. Ang gado, kaya nga muna gito yan. Grabe damay. Ramidin damot tijak kayatan. Oh, Punggaw, napauli magkamutan. Mayat ka wano saan? Hey, kitwanan na, tatang. Nakadunto mga artida jo. Para kas lang ngagpartidan. Isu nga rod mo tinakaugalyan damot. Respetuan talat taidan Respect. Amom mat anarigat akon kontraan dagiti dadakkel ko. Ay, Kan may sinukatan damot. Saan damot adinawat? win na. Narigat tagsapol iti nangisit ababoy itan. Manmanon ti nangisit ababoy iti lugar tayo. Ala, masukatan to lakay. Anyak kukuha ang bakay. Awan, agbasbasa aklang iti libro. Ilad ko man nga ro dito iso pa. May met ti maturog no da ka mang bantay kanya. Ay, una yan. Ala, agad na kalata ditan. Ay na, mapan na talagang diturog ka. Ni. Hoy. Nakaturog kan punggok. Ni. Agur-urok ka matan lakay. Hoy. Ha? Apaw, sana, apaw. Saan? Ha? Di mo lain ta sawak. Kanti puro babaw ito na ng kantatang. Di mo lain. Uy, punggok. Di mo lain. Agreeing ka man. Punggok. Uy. Ha? Nagbit ka man nakaturogan. Nagtagtagaynap kan sapay. Uwin nga rin ba kahit? Naitagtaginap ko ni apaw. Sukunin nakakano nga po ko na. Alawin na tay buri ka baboy na nanang kantatang. Uy, punggok din nakmanrabakan iti kasta. Ay, saan man? Agpaiso ti bagbagak bakit? Sukunin nakakanaw. Isuasaan kong kunak. Ala, jak pa'y mat kaya ti matay At tinasayat, ingkay baga kadananang kantatang tinaytagtagainap kaw. Sige, hanggang kuyogan na ka. Mabutangak. Ay, anya baboy talalaan na. Purawan no nang isay. Burik mo dayay narang. Hala, ay sos, tay buri ka baboy tanay jalakay. Mala, parchen tayaw na jay. Tabangan wag parparik na laang. Ay, huwag nga raw. Sigurado ka, tay burik tinatagtagay na mapunggaw. Ang mga no kalakyan na puraw. Kabayan namin na baboy mi dito balay.
Ada kada kayo tay kalakyan ngayon sukad, may. Jak amuno ka ba yan? Uno kalakyan. Basta burik mo, nanang. Ay na. Jay baboy tangarod, alakay. Mala, partsenta yun, tiburi ka babaw. Dakay sa partaan da ita. Jakpay kaya't namatay ti anak ta. Bakay! Namati da adakaws. Talaga gaya man, nakaugal yan ng tigas Jejo. Mabawi ko, nagitipinartida din yung ikaw. Ay, amo kong taramiday. Naglaka magaya, may alis na lipospos, nagita na kay kamanga. Nay, naglukmag magayam ti kalding yun, nana. Ay kuwala ta, duti ka nanda ditoy. Apay, di yung ilako ti daduma kalding yaw. Ay san, naimbag lang nga day pastor ko. Ay, una yan. Naglulukmag damot tayo. Sige. Agawid ako, nanang. Kilaat mo ta maditirik na ako. Ha? Alay, apay ngay. Jak amuman, nanang. Kaslaglamin na mo tayo. Sige, nanang. Agawid ako. Ala, apayan ngay lakay. Anyat mapaspasamag kan pa. Parang ito naglamin pa kahit. Ni saan ka matanabara punggong? Iti nga ro doon nagkutinabara ba kahit. Anay ko, nagsakit ti bagbagay ka. Ay, anyat tumaram ngay. Aday wandak. Panawandak, aday wandak. Apayan, anyat napaspasamag kan. Kas kalagam ang mangawan. Nagaduarorog ti magkikita pa kahit. Nagaduda. Mapitlang tayo pagtanan ng kantatang. Nakapagputang kamat. Ay, di wala ni tatang. Pangasiyaw na. Kapapangaw ka kadya talaga. Nagaduarorog ba kahit. Alain da ka ni tatang. Kanya'y nalok magkakaldaing. Nakapatanag kamat. Inakayapan tanan ng kantatang. Namati ni Marina. Solmanan ti boksin no kasaraw. Naihimas ti pinapahitan di kalding ko naman. Apay kaya nagdadakis mo ti may tagtagainap mo. Punggaw. Uwin nga ron tatang. Diya magkati ka kasi tagtagainap. Awan mabaling ko Tadi mo mapili ti tagtagainap ay. Mala, bumagong ka nga ruday. Tagigop ka itidigot ti pinapaitan. Uwin tatang. Hina, nakapsotak. Ikarkarigatak. Mala, punggawk. Agpapigsa ka. Woy! Mano a kilo ti order makarnit baboy, paray? Oray, 10 kilo pare punggaw. Sika ngay mo, tatadalyaw. 5 kilo kanya. Sige. Yag kunto no may alawas. Urayan yaw, tay deliver kuntaw. Nagagat kamutangan. Nagadayo ti lugar yun ito paray. Ay, kasta talaga ti business, Ano, stop no, makaraos. Tatang, nanang, umay kayo ijibalay. Ni punggok, malugluganan. Anya, asinaw tinanglugan kinkuan, Jack nga rodam mo. Da kayo matawawagan na. Nay, asino nga tangay din ang lugan. Ay na, unay mo't tanaya. Mala, mapantayo nga rudain. Tamang ano anya taramidin ni Punggaw. Apay, asino ka ng lugan ni Timanugang May? Ibang amtikin na siya sinam. Amay! Di nak malaki pan! Di nak may posisyon ay! Siyak ni Angelo Kamuraw! Tay na tayo kumparik a kinamuraw! Kahit, hape alimugan ka ni Ponggaw. Anyat masapol mo. Agsubli ka ni tinagapam. Awan lugar mo dito. Nataykan. Umay ko'y palagihip, tutang mo pare! Di ka nagbayad, iti saranay mo iti kanyak! Anya! Apay lakay. Di ka nagbayad, idi aya iti saranay. Singirin kan, pare!
Ay, saan ba kayo? Yak nagbayad. Ay, sige. Bayadan mo iti saranay nga utang na. Basta panawa mo ti bagiti manugang me. Marina, sa nga gasot mo man? Mabit lang ang nanang. Kurang tisa nga kasot. Ha? Nabayagan na natayak. Siyempre, nagpursintong kiutang maway. Anya, kanyak kaya ti kwarta. Baboy ti kayat kao eh. Partin nyo ti baboyaw. Sayon to itad kanipunggaw. Taiso ti baunag amang ipan iti pangikan na iti karnit baboy. Tanudi kayag tungpal iti kayat kao. Riribugan kayo kanayaon. Di kay paturugan na bulos. Lakay, anyat mako na am. Sige, itadtan bakay. Atuin to order yung karnit babaw, yung mga kumparay. Wow! Talaga kaparpar niya, paray. Ay katuan na. Ato hindi bayad gaw, paripunggaw. Keep the change. Thank you, paray. Indon sa maranaw, nuwang may tumay ko ilakaw. Agorder kayaw. Ay, wala paray. Sige, paripunggaw. Sa nga pulo mo na kilo kanya. Sige, nutay, paray. Sige ngay, tatadal niyaw. Manungay mo ti orderan. 5 kilo manin Kantay pinapaitan na Weng, librin to ta pinapaitan na. Paray, asino ka man na lang logan ka ni Punggaw? Sak ni amang mo, anapayagan at imaga. Ha? Apay, amang, anyat masapol mau? Parjam tainwang mo, sakbay at akawan ti kalugaram. Anya! At samang sipsipot itinwang mo, kayat da takawan. Isu apartemon, tadi mo mo't mabantayan tinwang mo, iti 24 oras. Anya! Parjam tayatangan nak, iti dalam na, kanik kambasid iti apruna. Baybayamon, day bara, kayat. Ay, wine amang, wine. Kan pagkudwan nyo ti karnitwang. Kagudwa kada Marina. Kagudwa mat kada kayo. Pilyam dagitay lasak. Taiso titid mo kada Marina. Kanto'y asawa na alinugana. Itid mo. Wine amang, itid kaw. Mga kumparay, adto yan na kita order yung karninong. Nakakilo ito gusto na kita. Wow! Fresh na paray. Talaga mo ta. Siyempre, mata. Bagong party ko naman. Ato hindi bayad ko paray. Automatic to order Agyaman na, parikoy. Punggok, lakay. Ayan nagiti nakaref a karnit nuang. Ni, jak mo Bakit nalatay al-alya ni apong mo alakay Anya, diag pa'y suman, punggok. Kanya tambo di tangay. Diyang arudam mo. Inala siguro na ni apong mo alakay. Anya, Nakaturogan ni Marina. Iruar ko man hindi nakasupot a kwarta iti likodan ti kabinay. Tabilangag manain. Aginadak laing. Dan urnong kaw. Ribo-ribo, ito iduldulin ko a kwarta. Naglakwak iti karnit babaw, kan karnit lang. Gumatangak taw, iti motor kaw. Kurang pa'y na ito. Basit mo lang kinin Oray, may salangin na babaw, mabalinay. May sabran nyo ang motor ko naman. Idulin ko na ito. Tasaan nga mo ti asawak ti may papaniter aramidag. Isagsak ko dito yung likod ti kabinay. Ito'y silupin anang ikak iti kwarta. Baybayak pa ila dito. Ala, ito no makadiskitarak iti nayon na. Uy, punggok, lakay.
Adda nang kung agkarkarasa kasi di rabi akas la silupin. Ha? Nay, diyak mo Nagtagtagayin pa siguro. Bakit? Saan? Makarangrang nga raw. Kumarasa ka sa silupin. Anya nga taday jay. Nay, diyak mo Awan mo nang ngagaw. Adda nga rod nang ngagkaw. Di nak pinaturog tayo dyan karasakas. Ipis siguro Awan mo nang nangagaw. Awan mo na putak. Lakay, adda manan nang ngagko karasakas si Dirabi Ay na, nadadahil sa terdram mo bakit? Di lamang mangagmumutay. Kitawan mo nang nangagaw. Anya nga taday dyan karasakas. Addan samot ulag dito nagtibalaytan. Ha? Ulag asasawang may? Awan! Mala, rumwar ka. Tap na makaawid ka mo dagaws. Sige nga ron. Inakla gumatang iti masapsapol iti kusina. Sige, mapanakaon. Sige, bakit? Payakas dyan ibagbaga ni Marina. Nabayag mo tin. Adyak kinut ko tayo nakasilo pinakwarta ng idol-duling ka. Inamang kidisok nalan. Alay, kung dito'y nangisil-sila kalikod ti kabinay. Ha? Nay, naburay-rayan mo tinti. Apay ngay? Jesus, nangit-ngit mo tinda kito'y kwarta dito. Ha? Apay ngay? Awanay? Nangit-ngit mo amin ang Diyo. Awanan tilimyo, nagbatay. Unay mo tikas tuyang ngay. Nginit-ngit mo amin ang nakwarta. Apay ngay. Awanan serbi na kito yung kwarta. Awanay. Urayak lagam mangaw iti dayda gundaway, manang biyanang. Gapo, tatagisaya nga klauna ti kwarta nga induldulin ko. Kunak kadya kibagbagay ti asawak ti naramid ko. Ngam di nakmet pagtalnaan ti konsensyak. Iso nga impunok matlaang kin ni Marina ti pananglukok kadagiti katuganga. Aklunak, nagbidutak, nasisira pa kiti silang tipirak, iso na aramid ko ti kasjay. Ngam nakaamerisak, kat nagkidawak iti pamakawan kadakwada. Alakastan, tuy pagayam mo, punggok. Bueno, papagayam, di tamanan, tinaggibusan. Wano nagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam punggok. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, iti kanayon ngayon kay panagdengdengay. Manang Biyanang! Naimbag nga orasyo papagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Siyak manan ti pagayam yon, imanang yabiyanang amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga aldaw yo amin. Sapay kuma, tanakaradkad ka na salunat kayo, akanayon. Ti surat nga intay drama itak at manipod ka ni pagayam tayo anaglingad, itinagan arita. Ngam sakbay na, kablaawan tayo pa da Ma'am Gemma Aglo dita Hong Kong, ni Leonora Bautista dita Binalunan, Pangasinan, Aida Garcia dita London, United Kingdom, ni Al and Kathleen Umayas dita Banay, Ilocos Norte, ni Esti Romeo dita Hong Kong, kani Miko Charito dita California, USA. Kastiman ti surat ni pagayam Rita. Dear Manang Biyanang, pasig a babae dagiti anak ko. Iso nga stricto ak no may papan kadagiti agar-aram kadakwada. Ti kayat ko nasingpet kan nagagat ti pakihasawaan da. Rogyak nga rodan ti agsalaysay. Oy, Ella, bumangon ka man dita. Bigbigat pa'y laang agid-ida kakitday. Makaturturog ak nga rod nanang. Apa, inapnapanan nyo ngamin idirabi itinubyaw.
Kunak mo't alitli ka mong day alalakay. Kunak mo't asinaamaw ngam natangkan ti ulaw. Ay ayatak ni Jerry, nanang. Ay ayatan. Kasi a klase ti lalakay ta ayatam. Arta? Nanang. Ha? Madamag ko pa'y nga agkoyog kayaw. Dakas ka kanya kela. Diyak kayatan ang makita ti panagropro-ropa da yanubyaw. Nawatam! Rabiain, ngam awan pa'y lajay kapsat mo. Napanan naman ngatan. Napan ijay balay da Jerry anubyo na ananang. Anya, ay na talaga pagpongpong-tutan nakday di babae. Ha? Awanan, ison ti mangidandanon iti bagi na ijay balay ti lalaki. Kasano, kat paritan nyo mat ngamin asumarungkar ti nobyo na dito'y balay nanang. Wan tajak kayak day di alalaki aparay ti kapsat mo. Anyamot day di ngay. Menalam ngagbartag. Inaldaw amapan aginom ijay istaur. Kat, anya nga ron ti mabalin nyo ngay, no iso ti ayatin na nanang. Ay, basta yak kayak. Anya nga iti masakbayan na iti day dya lalaki. Ha? Kayo ganakman, tayin tasurutan jay kapsat mo. Ay nananang, saanin, di kay lagmain. Addan panunot ni Ella, saanin nga ubing abasit tapno surutan tayo. No di ka umay, siyak ti mapan. Parwaram ti anak kaw landaw, tayawid kaw. Jak kayak ti anak mo para iti anak kaw. Kajemet anak mo ti mangidandanon iti bagi na dito'y balay kabsat. Anyat mabalin ko ngay. Ha? May sakamot lang do. Iso nga artak dagiti anak mo. Takas tati makit-kita da kan ka. Yun ay kanaya. Gagagay na. Pagpalpalabasan lang mati oras. Ela! Romwar ka man dita! Mangibabain ka, babae! Unay kayo matan, nanang. Da kayo ti mangibabain. Tao may kayo mangriribok dito'y. Agawitan, oray agbakbakit kan abalasang, no day tamot la alalaki ti pagtungpalam. Nanang masikuga kun. Iso ajak mabalin na sinaan ni Jerry. Anya, ayan niya kamutan, Ela. Di ka la nagpampanunot matan, anak ka. Inay-aywanan ka idisikog ka. Aging ga idimpas ngay ka. Kanditi pa nagdakkel mo. Sa ita, kastala klase ti lalaki ti pakiasawaam. Ayun na yun ay anak ka. Pasensya kayo, nanang, na may ayatak ni Jerry. Iso lang ti kayat ko pakiasawaan. Ay, balayan. Dagit ubing ti masurot. Wala! Ngampadam nga artak jay anak mo apakyasawan ti anak ka. Kasano langan ti anak ko kan ti agbalin nga po kok no artak mo ti anak mo. Agbalbaliw to ti anak ko. Intun mga sawan na balayan. Nanang! Masakit tinakam ti inam. Ella. Pasensyaan nyo lang kuman ti panagsasaw ti inak, tatang. Alala. Babaya mo. Agaw kayo kitin doon eh. Mangantayaw. Mabisinak. Nanang, manual dawon adi kay matagtagar eh. Apa yan? Mangan kayon di kay nangan itay agsapa. Ay, agkapsutak amang pampanunod iti inaramid ti kapsat mo. Binagbagaak mo't iti husto. Ngamapay adi na pinili iti nakiinayatan na. Kasintulaang iti sidong dayjay ajiray. Ala, awatin yun tani masikugan ni Ella. Ay, maladingitan lang amin anak ko. Nagsayang ti kapsat mo. Taartek mo't di pakiasawaan na. Barang agbalbaliw tumot laang Ado mo't ti amamok akasta nanang. Mamartek idi baro. Ngam idi nang asawa. Nagbalbaliw. Ha? Patpatsam. Talaga akit di apulida
Kat oray mo't ngamin jay amada, artag, napuklan nga artag. Nanang, iso asi ka Josay, kitaam, ti pakirelasyon ti pakiasawaam, pilyam tay awan bisyo na, tay nagagag, tay responsablay, tay narespitaw, day tay man nakimisa, day tay saan anaimaw, nadungaw, managtulaw, naulimag, kan aminan a kinasaya at may sa tao. Ala, nagrigat samot ti agsapol iti kasta klase ti lalaki nanang. Adapay nga takas na abaro itan? Adda, apay katawanan ngay. No kayat mo, siyak tagsapol iti parakan ka. Jay kabsat mo iti bunyag di takaruba. Nasingput day jay, nagagat pa'y. Jak kayat nanang. Ay na, oray saan agwapo day jay tanagagag. Oray di kanto agtrabaho, mabalin tanagagat day jay. Apay, gwapaw ti sapsapulam aya. An-anwam ta gwapaw no nabisyo mat. Ay na, gwapo man kan saan. Agpapadamat amin nga dabisyo da, nanang. Kan adamat dagitay gwapo anasingpet. Ay na, di ka lamaki as-asawan no saan akas iti kabagis mo iti bunyag ti pagtungpalam. Awan riknak iti dayja a tao. Kabsat laang ti pangibilbilangaken kwa na. Takabagis ko kat ngarud iti bunyag. Manang, sikat ti maid of honor mi Tanimanong lino mo ti best man. Ala, apay ngay apagpartnerin na kami kinilino, Ela. Awan mo't dakas na, manang. Makaamo ka nga rod. Ay, kaya't kunti agpud no kininanang. Nga mabuti nga. Pagbutngam ko ma. Awan mo't lat maramidan na no bilang. Unangam ang mga numa-stress manan. Maasyanak mo't lang nga rod iti inata, Ela. Unangam. Maawatan ng tumot laeng. Inton agbaybayag, manang. Ato'y tinatkidak inangal daw, Ela. Ay na, nabartag ka manan. Kalkalpas pala ti kasartan ng nagbartag ka manan. Sa anak anabartak bagat, nakainumak lang. Amok materaramidag, sigamat. Alalaing kagsukat nga rodin tamangan kan. Nabsukak pa'y bagat. Ala, kaya't kundi maturog. Ala, idulin munday ta agwarta. May mga orasyon, nana. Umay ko man ito to'y mangga ken santol nga impala ni Josie. Day, apay, aglaklako ka iti manggakan santol, Lino. Sana na. Mulamid na ito. Itid ko kini Josie. Imawag namin itay kat nagpala. Anya, Maldi ka no te bagbagi na. Iso nga inyag kon dito Nana. sige, iti sumlata ditan, taitid ko no madamdama. Nana, mabaling ka niya. Sakti mangtid kin ko na. Ay saanan, taday jay silid na. Agid idda, masadot abumangaw. Sumra ka kiti silid na, nana. Ay saan? Nabartag ka? Sumra ka iti silid ti anak ka? Ay agawid ka kitday. Nagpapadaan yung nga agamat ti artok. Saan mo't, nana? Agas lang, di ba banog? Sige, agawid kan Lino. Sige nga rod, nana. Pakitid yun to nga rod kini Josie dagito, Ta, makapangpangan ka noonay kay. Apay ngaglaladot ka, Jose. Anyat marikrik nam aya, nasakit ti ulaw, agbara ka. Saan nanang? Ngam, maditirusok ko. Kan maulawak. Anya, apay ngay ngata. Sorry, nanang. Ngam, masikugak. Anya, masikawg. Adaya nubiyaw. Adda nanang. Nabayagan nga adda nagkinaawatan mi. Inlimod mi lang ang ti relasyon mi. Asinaw tinubiyaw.
Di na ko maungungtan nanang Sino tinubyaw ko nak? Nilino nanang. Anya! Nilino akabsat ni Jiray nga asawa ti kabsat baw? Wala nang. Iso ti ama to'y ininawal. Ay na! Unay kamutan. Ay, nailawan lang arudan jay kabsat mo. Tinulad mo pa'y laang mat. Oray kumano saan nakabsat ti tinutupam. Awan mat dakas na, tabarumat. Wan baraw, ngam artek mat laakas iti asawa ti kabsat mo. Anya mat ti kastan. Amo mga artek tinutupam. Nasingput mat ni Lino, nga oray artek na lang. Natulagan ti kasar dagiti anak tarita. Ne. Apa nga kaslasaan ka anaragsak abalayan? Ay, talaga sa anak ka naragsak. Siyak sigurong ti kalilidayan nga ina dito'y rabaw ti daga. Ha? Ay, unay matigas gasat dagiti anak kun aya. Tagpadadamo lakit din nga artek dagiti nakiasawaan da. Ay, piman mat dagiti anak ko. Ay, sa nabalay abalayan. Tanasing pa dagiti anak ko no nabarteg da. Sandang agkabel. Mamartek dagiti dua manugang ko. Sa mamartek pa'y ti abalayan ko. Ah? Pampanunutek pa'y kit din. No anya launay tinagbasulan mi nga ikarkaro mi ita. Tapayakas ka dagiti anak mo. Tinagtungpalan dagiti anak ko. Ay, kita basit adagiti isaw-sawang mo abalayan ta. Makapasakit mo't itirik na. Apay, di mo maaklon ay ati kinapudnaw abalayan Lucia. Katagpay sumat. Sige, patuluyan min abalayan ta. Agkayo kami ni iti mausar inton kasar. Ala, abalayan. Abalayan. Agsala taman. Unay kamot ng abalayan. Mangibabain ka. Nabarbartek ka. Kaaldawan ti kasar di anak mo. Nabartek ka manan. Oray, kini abalayan ko na yan. Oray, nakamisot ka napintas ka mo ilatan niya. Ingka ka maturugan. Tapos mausawan ka. Imbes nga asikasun dagiti bisita. Nagbartek ka mo. Anya klasim nga ama. Oh, naikit ni abalayan nila ya. Umay kakit agsalat ha. May ka. Pagan ano ka kuma? Di oray awawan. Umay kakit. Ay, ibatan na di nakuyudon. Mangibabain ka. Umay kakit din. Agsalat sa nga rumabalayan. Ay, awa may dagis na kayo. Alala, umay ka rumabalayan. Magan. Good morning, abalayan. Apay, anyat masapul mo. Ay, umayak ko maagkid daw iti dispensa. Gapo iti, kinadagulit ko iti rabi jay kasaran. Amok na iti inararamid ko, abalayan. Iso na laing ta, napukaw tibain ko. Gapo iti arak. Ay, sorry abalayan ha. Pasensyakan. Ay, mala. Umunag ka, tagkapi ka. Ay na, agyaman na kabalayan. Agmay-may sakan sa dito ibalay nyo, abalayan. Una, tainyawi din dagiti anak mo, dagiti dua nga anak ko. Hun nga raw, kastamit nga mi na talaga, abalayan. Sa nabalay, tanalawa mo di balay apag naitanda. Bagbagaamot nga ro dagi jay anak mo Sardengan dan ti panagbarbartek da. Tapno saan anak kakaasi dagiti anak ko iti sidong da. Ay na, awan ti rumbang apagdanaga mabalayan. Ngamin, oray mamartag dagiti anak ko. Responsable na may nga asawa. Ay na, di mon ikalintagan dagiti nga anak mo. Kasano pumintas ti biyag da, no di da agbalbalew. Agbalinsamot akalbaryo ti biyag dagiti anak ko iti sidong da. Ay, saan na balayan? Ipanamnamak day taking ka.
Si kamot gayam abalayan, sunod ka. Ay saan na balayan? Ta mapanak pa'y agtrabaho. Indagas ko lato'y suman aginatang ko dita istaw. Naimbag lang nga ikapim. Ha? Ay kat agyaman na ka abalayan. Sige nga rin na balayan ha. Mapanak ka. Ah. Apay nga taakas jay ni abalayan lando kanyak. Idi manen na minsan akalman, inikanak iti ice cream. Palaman kan tinapay, sa ita, suman manang. Ay, agayat nga ta kanyak. Ay, apay nga'y akas to'y. Uray saksamot kat agayat kan kuana. Apayan nga'y akas to'y. Ay, nupod no ti atap ko nga agayat nilando kanyak. Kat aklunak may. Linamot ko dagiti sinasaok iti kalabas. Inuy-uyaw ko dagiti manugang ko nga arta. Nga makagasat kun samot ti amada nga artek metlaan. Ay, kasano day tuyan ngay. Agam, awan magdakdakas na nubilang lang. Nasaya at mata nakaumay kayo, nanang. Agtugaw kayo, nanang. Ay, agyaman nak. Kat, kumusta kayo ni itisidong dagiti asawa yo anak ka? Mayat, nanang. Uri kas di nga artak dagiti asawa may. Nasingput dalat ta kada kami, nanang. Nanang, nabartek daman kan saan, nasingput dalat tangagpadpada. Kasta aya, ay kit nasaya at nga rod no kasta. Ala, paspasin siya ang dakaon, gapo iti panagsasaok iti kalabas. Sapay ko matamaawatan dak anak ka. Ala, lipatan yung dayjay. Maawatan da kayo. Addaman damag kada kayo anak ka. Nubilang adagaram kanyak. Saan kayo kadi nga agungat? Ha? Ha? Ni, apay ko mga agungat kami ngay nanang. Ang asino ay agar-aram kada kayo. Saan pa'y matkit di anagaram? Ngam amangan no iti mabiit, armon nakday jayon. Ay, kayat mi Tapno dakad kadwayo ijay balay, nanang. Ni, adan ni tatang. Ay, ala, sapay nagbadoy to'y purmak. Ha? Anya di ko na yun, nanang? Awan anak ko. Ila, Jose. Ada ka dua kasi mangpay. Nay, abalayan. Ada ka magayam. Ha? Sinong ay takadwam, landa. Tiag balin ama ikadwa nga inadagiti anak ko, abalayan. Ni Raima. Anya? Agawid akon ila. Jose, bagbagaan nyo dagiti asawa yo. Ibagayo, tagbalbaliwdan. Ijandan ti arak. Apay, anyat kayat da. Ilaklakay dan ti panagbarbartek da. Ay na, sinaan nyo laidan no sanda nga agbalew. Ni, apa yan, nanang? Nakasingsingput kay laitay. Kandi mangan kayo pwede ti balay. Agsasango tayo kadatatang kan tinobya na. Ha? Agawid akon. Asino ti kapungtot yu ayan, nanang? Dagiti nga rod asawa yo. Ken kang runaan akapungtot ko. Kat ni abalayan landaw. Ngamen, iso at tinulad mo't dagiti anak na nga asawa yumat itan. Ha? Sige, mapanakaon. Agawid akaon. Apaman na nakaawid kijay balay, inrungab kon ti sakit tinakam ko. Sa bagay basol kumatkid di tanang namnamaak. Aklunag, gapo iti kinasingpet ni Lando kanyak, na develop tirik nakken kwa na, katiamok agayat met kanyak ngem saan met gayam. Nailiwliwag kumatlaang ti amin, katita ininot matan ti panagbalew dagiti manugang ko. Sana nakasitisigod nga inal daw ti panagbartek da.
Nga muray no kasta, naragsak matkit di dagitan nako iti sidong da. Alakastan, to'y pagayam mo, Rita. Ala, pagyamanak ting ka pa nang ibinglay dito na idumduma ka pa na sa pagayam, Rita. Sapay ko ma, tanakaradgad ka kanayon. Bueno, papagayam, ditan dinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Pagayam Rita. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.